ali na mome tržištu kuće preko 2-3 milijuna niko ne želi open house i žele da agent koji prodaje malo popriča s agentom koji dovodi kupce, da ljudi imaju sposobnost kupiti tu kuću. Nisu baš ljudi na zapadnoj obali, barem da sam ja u Kanadi toliko otvoreni na skupljim kućama da im bilo ko prolazi kroz kuću. Kad sam išao dosta na tih broker open house-a, imao sam neki osjećaj da je cilj da naš dođe 20, svi ostavimo biznis kartice i onda taj agent koji prodaje može reći vlasniku, radim jako dobar posao, došlo je 20 ljudi. Kada uzmeš veliki volumen klijenata što se tiče prodaje i kupovine, meni je teško stići na broker open house, jer ja rađe idem na teren sa kupcom i pokažem 5 stanova nego sam na brokeru. Isto vikendom ako trebam raditi, rađe bi išao procjenjivati kuće i pokazivati kupcima nego radio na leads, generation, tako da